PMKisan along beneficiary mate PMKisan along amen ki duo tumafan ison Birta Keme alambang la puhelo sorkara hin pen patumi news kadoka vi along stami labangso lambang apang dakpon elo 12 installment la abangke non la Diwali aprang kadoka vi icon long stami nangjang ikpo mate atangka jithap ikpo lasi la so puthak sipini nili nali to mafan nang than pachini pon ekpo lapen labangso channel long jong si komane abang phu abang phi nang kahumri mi do pul nali tum kaching on pen subscribe igon lapera dung hes tame belarjan thekloi dakanali tum ber poni denon la ber ik der lo pulte monon phi nili kapre update le wans tame nali tum kilang da long da prai mate nali tum mobile long nang kele da prai ya fan lo tangte labangso puthak le pining thethini west tame chithan pon lo nang lapen lang pononang pinibang nili labangso article aputhak ahin sinili nali tumphan nang than pon ikpo mate nang pachini pon ikpo nali tum la screen along thekl pon long igi pradhan mantri kisan samman nandhi yosna mate PMKisan labangso hen labangke kadoka wete chini lo kumanto apor hosi labangso scheme ang launch pon ma lapen kumanto hosi alle ke long ma labang kadoka wete chini lo lapen penaan kar biang long arat stamik penaan abang phu abang pitamang labang so ali salong amen dudun iglo mate alita long dun iglo lasipini nili labang dak article asapso nili long pon mate update long pon iglas nali tumpan nang than pachini pon ikpo pulo asikadoka westamin nali tum staminang lang dun igon lapen chethan pon nang sonsoni alam lapen labang so article aling labang ke nili la so video description along stami pig det lo aprang sina litum la screen along thek ponoin dake tokdo PMKisan summon needed 12 installment debt in good news for hardworking farmers. Prime Minister Narendra Modi is all set to transfer 2000 each to 12 crores farmers before Diwali lapen kaduka vela kiti siti kachoklem sai katiki labang latoma bang pan ke bidingson Birta Keme bang la puhelo jen ke hai Prime Minister Narendra Modi bang non ready thaila la si kaduka ve account ong stame suri hini bangke Diwali aprang chithapo la spend non lang pon nang command to det spend si chithapo ni mala dag screen long nali tum thek pon long ikpo Diwali is a special edition PM 12 installment lo nona banke as will be credited to farmers account on October 17 arnisi dak chithap ikpo October 17 polate patumi adet lo da bangke nali tum ta chini ikpo October 17 lasi atumi pensi cheng pono lasi la kiderader dui thema dak 12 crores family do penang andol ase madu ekon long bang non la sodet bang chithap thai bang kali nasi asapso der chata thek la helo papi chata thek jola salam lo la pen dak total nali tum dak thek ponang po 16,000 crore do la se online chika do ka we phanta dak pen transfer pon pola bang sop 12 installment bang ke la pen dak penaan ke tok do nali tum dak thek ponong igi and dak tok do nili la so article la bang ke G News India pen nili kelong ponlo la bang so article as nali tum ne langdami pulote la bang so video description along stami link bang do ikpo la pen nali tum langdami gon la pen nili pachu molam ta upload iglo nali tum jong sin anta EKYC jong si complete prelang polte nali tum complete dam igon la EKYC tibokhes CSC center long dam penali tum Aadhaar card chipon penali tum la EKYC bang verify igdamo verify fi tum an bang ke la bang swali bang ke non phoi bang ke long igedet po asika doka ve fanda tuning ri iglo nali tum jong sin anta verify dam de lang polte mate EKYC complete dam de lang polte nali tum CSC center mate common service center along dam pen nali tum humri dam igon lapen humri dam ikpen nali tum EKYC bange nali tum complete igon la lopulte nali tum labang swali bangke ela Diwali aprang nali tum ekona long stame tangka bange lut ikpo la helo la stipini thiek pen stame nili nali tum han labang so update bang dak paklang pon iklo lapen
akimi ka apply labang ke non online ka apply labang so process bang anta update dilang la simo update lo pulte nili nali tum pan nampe klang pon ikpo lapen son update nali tum kilong wai mate kilang long wai pan stami labang so karbiti 2.0 YouTube channel ban nali tum subscribe igo lapen video dalang mesen pulte nali tum kan me share igo kadu kave karbeng long rat do anstami palang ignang mate paje thang ignang lapen dak nali tum dak thekloi according to a government statement ating pen polote dak October patumia date October dak 17 2022 at 11 am bajikre ingsi ada bajikre ingsi apor molom pen sidak transfer ik popo sidak ketok do nali tum lang iko la screen along thek pon loi lapen koso si kaning jima labang ki ira pusa in New Delhi Mela ground on October 17 arni patumi arni si kaning je pono labang solam bang ki mate ki tok pon iglo lasi madule ali chu andoni pulta nalitum da ki tok dol screen along nalitum thek pono ikpo it should be note that to the private regulation and way to take beneficiary from scheme the government has the maintained eKYC for all the beneficiary. If you have still not completed your eKYC, then you should do in early as possible by visiting PMKisan scheme website. Lasi online stame mes tame online ma सबसे dak problem do chatiti lasi nali tum online emithang mobile pen pulte सबसे ka sik sak do chatiti lasi ti bohet nali tum KYC ela SC center long dam pen nali tum andagle eKYC complete dam igon lalu pulte nalitum alas labang so ali bangen long ik pun lapen dak tok pena ando nalitum labang so article bang dak dinglen las nalitum langdam igi putem amuta nili pulo las video description long sta me link bang long ik pol labang so link long ber penalitum la details dagalam klar dak pen chini ik po jola hello alam bangen lapen nalitum jong sila beneficiary list mate data chegi pulote labangso a video ta nili upload dikelo nasi nalitum theklang lelang polte non video screen along stamela athak stamel link bang longi nalitum kalite labangso video description along stamel link longi nalitum langdam igderno tangte pinia video long bang la an chotlo nasi mo next video long mate kaprega video long le chitong lo nang dume thakme kadu kawe karbiti 2.0 YouTube channel kelang arat do anpan stami nilihin pen KARDOM